Rondinda no kunenga Mauvoo kuanzia meko etu mbozisi ya MUEMA ala tumanengete wito. Ala tukumbanesye ne bamwe na Dr. Steven Kalonzo Musyoka eyasendete la kunengwa kinduki kinenga na wa mundu eka kwiyosea na wono kwiyosea atongo ima yudia ukambane ni mabangite chathiki nene kuwete Ruto ukambane masaku mease Ruto ni munyanya wa ukamba atumia mathome ni momba na yingi kuthinikia ngusa nisi wakati wa ekeli maki tui na ithi mangamila kuma Tana River na umundi nitukuelezea undu upo musio walikile va Kenya na ukambani kitu kitite nyai sia uvo museo Vilingi wa Mauvoo. Tuambizie mutongoi wa chama cha Wiper Dr. Kalonzo Musyoka Steven UASya ndetelete Raila Odinga kwa mukwata mbao kuosa usumbe mwakani wa ngilile meongole na mwonza nundu tongoi ndonengana wa wika kuoswa kapindani kaula wa ingavana wa kaunti ya Kitui Kaloki Ngilo Charity na wakule serikali ya Kenya kwanza kuyanise mawadho alama nengia mwenende vindani ya kwikuni amalebe amanena chathini cha kumuthio musia mutandisia Pius Musembi kaunti ya Maukweni kila kitho ketwe ni atongo ikauta kuma ukambani na Kennedy Mulinge kuma Kibwezi nwende na kuangewesu na no kutunengelelia tuisonga nambe Mauvoo makonetie matakonetie utetingwatanio ya tumia mathome kwa sabali ingi ni mato zesikalo musini waki tuikunena nisi ya kumina ngusa nesio kati wa enenthi mupakani ya Kitui na ithi mangamile kuma kaunti ni Mutui ya Tana River walotelo munene wa enenthi utito ne thayo na ange makatiwa mena maumesi mai kumana na ngusa nesio isu mainena matongo iwe ni mwene kivila wo Robert Mutemi atumia ani maweta kana mena unena niya kati wo nangaliko ya county Mutui ya Tana River na unena niya uoni uo kaete muguo mivakani isu Onesmus Yalo ni wakutuambisi Kikalo cha atumia aya mathome chato wa musini wa kitindini wa kanisa mwavala maine na matongoni mwene kivila wa Bishop Robert Mutemi maweta kana vena vata munene wa atumia aya mathome malikile na kweto sungio wa muthia wangusa nisila siethito siekusi wa mivakani ya kaunti ya Kitui na kaunti Mutui ya Tana River vala utalo munene wa enendo tito ni thayo na ange makomiwa na ange makathamwa kuma kwa na kilo cha kuma na umundi ni ukunikila maundwala maethito mayende ya matema kuendesya ukamba na undu umwe munene ni kitu kila kiethia katikati wa Somali na kamba katika mubakani wa Kitui County na Tana River na nitwa mwakana nitwenda ulikilela thinosu ithieta ekimamugwo nikenda tutonya ikalanthi na kunena nyatumande usungio wa thinosu nundu kaundu tonya kumina umaitha na nitwiseneza kana mundu no nyuba nyanya ndi na nyuba Mutui na nundu andu asu ne twatuaniye na andu asu bayendi tokataanisia lazima tumande nzia ya kwekalanya namo toimanya nesa kana ngagamia kwa Musumali ni leu na yombemba kwa mukamba ni leu kwa utu na thina umwe leu wa Musumali uyananga leu wa mukamba na novaka twekalendi twetekelane namo kana yutoke kala ata nikenda withie nitwaeka kumiania na kimwandiki munene wa thome uwa kamba Bishop Mwendo Keilu nwa kwatamba unene wa Mutemi vala weta kala meno sungio wa ngusa nisio isu na kumela kwa wasia mwana kunena nyanangaliko sionthe na kwethukianisya kwete umwana wibwana mivakani ii no kana kusiithwa ko ila sithitwe siekusi wavo kwa kavinda na twina mwikio kana itu na maundu ala methiawa katikati wa kamba na Somali twino sungio wamo ivinda ila yailite na ithi ta kamba makuku Kitui Makueni na Masaku nitukumila na wendo umwe ula wa mukamba na wasia umwe
na tuyonania wendo si kwa kwete usungio. Nake mwene kivila wathome atumia kuma va kaunti ya Kitui Boniface Kameta manzini wa kwatambu itambea musumbi William Ruto kwandwa kuweta nimeyumbanite kutwa isionena nyanangaliko yolei na muno kwandwa kuminithwa kuila sithitwa ikusiwa kavindani kalangaliko yolei na atwa isia miatene ya wakwa mbili na wakana na kana kusukumia serikali ya Kenya kwanza kuthesengala maasi ya mikalile. Ungi atongo imeituma national Kalonzo na mundu kutolaila muvyano ndu okwata nyandikana nziide na Mauvoo kunenda kwasia andu monthe makimu ndikana run development cha mwisho our county government to expect kuona twitho kuma twi mwana yo tumakuliti ni muvyandi kwithia ni twitho kuma yemwe namo seneta twi mukuliti na ni tumanie na ni muvyandi kwithia twitho kuma yemwe namo kutwenda kuli tongo wa Kitui county tutho kuma twi mwamba ndikana ndo maituma kwate mandeo kielelo kinene cha mbombano na sikalo cia atumia amathome ni kwete Mauvoo nila sithitwe na uvungulu wa Mauvoo na yumenda kwete usungio wa kutoa mivakani ya kaunti ya Kitui na kaunti Motoi ya Tana River. Nibethitwe andu mayuawa bakethwa ngamia yuawa na nikeba nundu kuwawa kwa mundu ni wasio munene na ni wasio permanent ona ngamia tuikwa na suawa lakini mundu aminete kwacha thayu twitha twalikangala manene muno ithie mbamu kamba na tio ukamba wo wakitwi wewoka ni twamina kwitikilana kana ni makuweni na masaku ithie ni twamuka atumia mawo uwo muthei tunena ni yulu wa maundu ala matuma mukamba atakwatiania Tilivota Vilingi Mauvoo kuma kaunti ya Kitui Neto Onesmus Chalo. Tisangana mbeo usalomu nene waene ndela meo utambu kama kumbini makuya leu mbambeke masilikali kumandambolea ni meenda silikali kusalamu vyani wa uimi masaku kumatedhesia maundoni uwaiwa mbolea ula wende ya kunewa aimi kuma silikali ni ya kati aingimo mayelesia kana vaina umelu ndene wa walanyo ula wende kutoiwa ni kukwata vuo na indi Daniel Mongela no kutwelese. Aimia maine na Vilingi wa Mauvoo vanza wa makumbi masilikali makuia siendu muthemba wa mbeu ukamba wa masaku ni maelesa ni maende na ulia ni lonundu kwa niosua kwa fertilizer uende na utwaigwa aingimo maiweta kana vaina umelu undu kwa na utumane mokuvi ulame utumi wa simuni wonekana mailito kwa fertilizer supertendivi idima vikama kumbini ya maithi ya maundu ni kivothokanio aingimo maisio kama vuvetesia nundu okosambesa ila sie kwendeka kuma kwache tupikie kupika saa ile na tesi wasabi wa kendo saa inya nusu na makulu ala mebo maingi ando menene opo wa pocha eno ni fertilizer wa manai kanai fertilizer wa mbesa ndu liwa serikali ukaandikwa not for sale unenga nuo mana tongi tunoni na either ni not for resale mongele RE ta prefix tumanyekana tiwa utaya keli nuto note wayambe na ndukate ingi nundo nduma biazala maikethe mayasa fertilizer bama imakate momethusie na mwene ndela mailotete kabaki ndume ukwata na either ni wibwa nukuibiwa no wibiwa nanzia sito no record watakuiba na simu mpesa hatune till number tuwe nayo lakini timbeza sia cash itu zike ndio ile ipo tutwa kwa usilikali tu akulia ithesiechu Yuma enda muvea wa uimivanthi ya Kenya withiwe na umelu na kumaendesia yulu ondu fertilizer su vathio kwa enenthi wengi maikulia ndivisu itwayo kwa nzia siaki umunthi vandu va kuiva mbesa selesele unuloto na kuothothea ulusani na wosu pocha teta vecha twelo the pocha kiki to cha pocha ni chau is it an offer kana ni chau kana ni wa mana na kindu kingi process sia bandi line very high kuma kwacha we process wa ivinda ya samuno nimekwikala nundu nukuona laini nune watu namba ukathi ukatwa balotwa lakini bobe na laini kekai ni mongela index sia usavu andu ukethia laini wa kubiba na nundu usubi andu miendele kulame uikwaza maikatukiwe unugi ofisa munene ulaungame uvonge wa masaku ni waelesya aemi maili tokwata fertilizer kuma kwa serikali kwa ndivinini kivathukanio na wakwati wa ingi alame ovikae kumbini mena wikwati okwata fertilizer suma na nundu wa kwema kwelewa nutumane ula utumite kuma uveani wa uemi Daniel Mongela
Utongoi TV kuvanza wa Machakos Cereal Board kauntini ya Masako. Twisonga na mbele kwa Angelina munini wa Musumberi Rigathi Gachagua ni watongoze seso ya kupinga chathi kila kiende Mombasa cha Greening Judiciaries in Africa kila kithe wana kielelo cha kutone vya asili mama kwani kuthukumithia meo ya mawithi ululuko na wate wa meo maondone mawithi ululuko na indi thine wa umbano o mubia wa koti no manie kianda cha uo na mwana wa uo thine wa kusia ualuku wanzebe kumina na kusia maudhuku alama na uo Angelina Hoselela. Ainena kavindani kala wethi wa ivinge komono ye kaunti Nairobi munini wa Musumberi Rigathi Gachagua niwa watakana avungwa aingi vanthi ya Kenya makonetu na mavitio manini vala wakulia muvia wa koti kuikiria kana avungwa ani matumikia kivungwa cho kwanzia kivathukanyo takusuvia mawithi ululuko. Distinguished delegates, diverse research shows that detentions and prisons in most African countries hold more than thrice their capacity. In others, more than half of the detainees are petty offenders. Petty offenders are punishable by a fine, jail term, or both. Most of these people are hustlers. In other words, they may not raise the fines. Instead of custodial sentences, I urge the judiciary to embrace environmental conservation sentence, as has been recommended in a host of criminal justice reports. No watakana serikali ya Kenya kwanza ni yumite kukitana na mawali manzeve kwa uvandi wa miti bala wenda muvia wa koti kuikiria kana ni maili muvango o. Kenya is committed to environmental justice. You recall that last November, President William Ruto led the Kenyan delegation to the 27th Conference of the Parties, COP27, to the United Nations Framework Convention on Climate Change in Sharm el-Sheikh in Egypt. Among other issues, the President highlighted the polluter pay principle. This is to compensate countries whose contribution to pollution is negligible, a majority being in Africa. While slugging implementation of the climate compensation model, we count on the judiciary to issue precedent-setting judgments. Such judgments will also inform new laws or reviews thereof for the benefit of the people. The judiciary should be informed on the rapidly expanding boundaries of environmental law. They must also be aware of their role and responsibilities in promoting the implementation, development and enforcement of laws, regulations and international agreements relating to sustainable development. Kavindani kau ni wakathia vanene kumana yiya tetevamo ene yanda kivathukanyo muvia ni wa koti matonguo ni musilimu nene wa makwani Martha Koome na munini wake Philomena Mwilu vala Rigathi kuetakana kwa tuwa mawithi ululuko kuvikia yu niwe yumite kusuvia mawithi ululuko kwanzia kivathukanyo. This was a high-level delegation of skilled and experienced judicial officers. The symposium was, therefore, a platform to share experiences and good practices. Being a discussion on climate change, it was a time to also understand how the judicial system can contribute to countering this phenomena that has posed an existential threat to humanity in Africa and the rest of the world. Allow me to highlight two examples of good practices from Kenya. In the year 2022, the Environment and Land Court planted trees across the country to mark 10 years since establishment. This was a boost to the executive's plan of planting at least 15 billion trees by the year 2032. Onawevu musilimu nene wa makwani Martha Koome ni ukuetakana wa kumano ye ivanita kuikithia kana ni meanesi ya uthukumi wo kui NND kwa kuikithia kana mawithi ululuko ni masuviwa. To the Nairobi communique that has been read to us. As I sat here throughout these 3 days, in fact I've been here since Friday, all I've heard is that this is not a talking shop. This is a call to action by us, Chief Justices, and ends of delegations, accepting the enormous responsibility that we have been given by our people to protect and promote our environment and mitigate on climate change. That we are not just going to lament,
but take action. Munini wake Philomena Mwilu ni wawetekana mawalanyo ala mekitu ni muvia uovumo na serikali ya Kenya Kwanza ni makuvikia kumea nisya. During this year's symposium, we have benefited from the most informative and erudite speeches, keynotes, panel discussions, and plenary interventions. His Excellency the President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, set the tone perfectly, signaling the political will of this country to support and strengthen the role of judiciaries in addressing the triple planetary crises. Ngilivoti ya Vilingi wa Mauvoo ni tawa Angelina Mose. Tusonga na mbele ndani ya Kristo mekutani ya siku kuu wa Pasaka wawaisa kwekulia ni hata ovo wangai walikile ilembetani ya Ukamba. Mwandiki witu wa Mauvoo na musomi Robert Mutuku notumba nisi kilungu cha nyaisia ovo musio yulo wa kanisa wa Reverend Joshua Muoka Memorial ulaweka Muthanga Ngelani kaunti ya Masako na wakiwe ni asungu ma ikundi ya CMS ala maetete ovo musio kwi mwakani wangiliumwe ya na yemwe 14 na ukaniso suwa tuikithiwe ni serikali bandu baki historia kana monument. Watu watuweka pastor kana mimi wizata. Kanisa wa Kianglikana kana Anglican Church of Kenya ACK ni umwe kati wa makanisa alamethitwa mustalini wa mbeva nthi ya Kenya maunduni kwathukanio mevo makulunga silikali. Wo kanisa uwa walikile hata va Kenya na wina miyukamba ni wito. Itina wa ikundi ya uvo musio ya Church Missionary Society for Africa and the East jila yesikanieta CMS kuseuvania sungu kwi matuku 12 mwaini wakana mwakani wa 1999 ni atambukie vaile mbetani ya Afrika vala kwi mwakani wa 1933 munyaicha wa uvo na mutembei John Ludwig Kraft mwamba na mutavania na mutembei yungi Johannes Rebman maende yekulika nthini lembetani ya kisio kila cha kwetwa ukomboni ya koloni na cheski yeta British East Africa Protectorate. Yoneva Ukamba tutona kukwata nyaye sia kanisa uvala weselile. Reverend Joshua Mutua Muoka kuma otoine waka Muthanga ula wingelani mu account ya Masako ni umwe wathukumanie na asunguma ikundi ya CMS alama avikie Ukamba. Mutua Muoka atilagwa atawasia itwe mwakani wa 1975 ni asimatesi uvo wangai na vatiswa kwi mwakani wa 1999. Tiana ni tameno nundu wa witiki. Ukelindwa hivyo. Na ne te akite basanga mbewa na aso mau meta bata akite bantu ba. Na buka Muthanga kwa so misi tatala wa so minondo mataenda okanisani. Tukaya buka Muthanga tikasome aputeta wa ndo masomi. So mindwa ikwa wa munini muno. Na ndo la so mayenda wa. Ina so miena afika form 2 na mbia mitavoni primary ni Machakos girls na mavoju na walimu nina ndiye shukuru nasoma ziweze akwa nondo ni walea mondo asu nasoma ngandia asoma muno na tukiela silizeta watene kana boza hiyo konde wezi ajune nani sukuandika kusoma mbaivo na bika kundia zimbe nondo wene na undenda mondo asu. Mwokaniwe wesomethisie aitetheawa ni mutavanya wa ikundi ya CMS musungula weta wa Harrison akamba maimutamuka ta Elsen. Atongwa na sungwa soma na kuandika. Kwanza wai mwandiki mune wa mkwangalo. Wai kalani. Mako nawe awa mindo wa kawa. Kele anu kuandika. Ala mota maiteka wa madhimi wa kilosiana ata. Dia si aisiro ni tasita jo tikilo. Pound wagwa pound siana ata wethe andikwa
aya wina ngombe sia kumana ngombe so nini ota miongo matilingo mangotole kwa mbesa isi kwa matuwa sayo mbesa nagiziona ka siembinge bindaze kumanwa na kisomo kichake kinini mwokani waandikiwe ni musungu ngiweta wa Johannes kumanthi ya Norway na ambatandeve kinya atwika muungami wa monda wake wakawa kisioni kicha kamuthanga kwi mwakani wa 1910 mwoka mwamba na mutumia ungi kwa isitwa James Motela umaya wa mutangasi wenguma vanthi ya Kenya Leonard Mambo Motela ulaweta wa tawaumite nthi ya North Rhodesia ila umunthi iskanieta Zambia ni makwatianiye na musungu uweta wa Harrison nthini wa kunyai cha uvoo wa ngaile mbetani ya Ukamba. Ndi bandu betu wa Nazaland nipo bazi Nazaland na badala kwa nunesi newa ai mwana wa ngombo ila mindo ma freeways tenela no wise to kana mwiso mamatwa pa ngombo sia tapita kuma kila bandu katika Afrika wa toto masa mindo ni British katika Britain gomekala na ma free wa madhi mala mataoso madhi America alange mosono asongola menda akosa ndi musungu wosie mbotele kana kanini ni mosete twa ingela madina gwa makaivo munimba makasobe yawa ona mukawambe hotela ayumwe ayi musierishere masisel musungu uwa muemi waka wa Johannes ni watwaiye mwitu wa Elsen kana Harrison weta wa Ross na Johannes amatwela kitheka muundani usu wake wa kamuthanga ni kana make kanisa moka mena Harrison na kamba mweta Elsen ni muma ake kanisa ne thia we omwake nye ona niko mwitu watu aitwa tawa omwake lana emethie ambatai na mona na mukawa Harrison na mona indi ndia ese andu ange mba mutula ina mona aisa na siago skonde na siona moka mindo Sunday school ala mazandi la maenene mabukumane moka kwebinda kwi mwakani wa 1914 musungu uweta wa Elsen mwoka na Mbotela ni mambisi waki wa kanisa ateo itina waka uwambe wa nthi onthe wambia Joshua Mutua mwoka ni walikanile na askali alameta wa Kenya African Rifles na athi kukitia ita sia Britain kuya nthi ya Bama ila kwa yu iskanieta Mayama na vala itina onake Elsen na Mbotela malikile kauni Osum ndiwo ni waendie na ila waendie oma wa kauni na sendi wokialika ndini andini itina waka ukuthala kwi mwakani wa 1918 atatu ni masiokethisia na kuendea kwa kanisa ulama witie British East African Church na wathela kwakwa kwi mwakani wa 1920 wina wasa wa mita 14 na uthonthe wa mita 7 mwakile wawo ne wakuma nthi ya Uingereza ela maumia Bama 1918 mwaka maende na kwa kanisa hii na nisema amini kwa 1918 sorry not in 1918 1920 mama amini kwa kale kwa yaka otherwise the structure ndia change don't do the ile bayo ndio kwa bako monde kanisa uoni waendeye na kuyana na makwata mono moka ungi munyaicha wa uvo kuma nthi ya German weta wa Grossen ivindani thila kivomo akisioki weta wa ukuwa mukima waandikitwe ni Johannes tamuwi wake ai mwitu ama ethically manda ko makataba nyobo itakali na kama ngwisin tamwita ngwisin na niji ino ndia tona muka Grossen nuenda muno kutabanya kwanza nweke ando bina muno kuyando maiko nenga desana itowesie nini ndiba mwitu asia bedikira kana nya nuenda kuli asia imaka mamunenge lusama enda mini maenda Sunday chivo uko nenge nda nibito no silikale nenge ndiwa iwa kangundo waitu wako matabo bitabona eto kam atwa kaloboto akoko waiwa kangundo muka wa Ellison ni wakwatianiye na Gosen nthini wa kuvundisya ciana nini Sunday school na ingia mavundisya kuandika kusoma kuuga na kutuma kati wa ciana ithi cia Sunday ni vamwe Francis Juda mwana wa Joshua Mary Ndambi mwitu wake na Grace Kavithe yumo kanyo kie ya ese yakwa nukumbenda nye na mwina wa wakwa
alangi akondengi yuma zai mana kwata mondwa lo makizeo amwande ndatilike mondwa chuma kizeo endati twekeshana chake tende kanisani twetaendie kamuzanga tambio zisandi nozichumwa tesovika vandu tatwekaniti tiubatizo tondo tabatizo na mwana wake ulaweta mwalimu mbio menduyo tabatizo bokisiwandwa inge isiti yazi wazini tianenenge juti siwetekelo inyakwandai mwendileta nakiwa kwetekela anabatiswa isakwanuwa waemete yo itina wasungua kuvika kisioni ki cha kamuthanga akamba onthe ni mametikilile na ni metikilile uvo wa ngai twithiane nthini wa kilungu chake lingwelesie nyenita wa Robert Mutuku. Ni muvea muno mandroba nundu wa welesio su ni twakwate kindu tukomane une nthini wa kilungu cha keli changiwe su tuambe usemba uthi umoni ni tukite. Ubanga uisanda indi ndwaya wa kulume ubanga ni wisi kwicha mistali no wiche nginya ukeyuma wime kwicha ndwana ni undumwe na kukwatia ni undungi nithe tune single 300 na kwenda single 300 mundume pethina masitwa nitawa Faith Mwende we single ni kaleta 300 ni single ndio ise 300 lakini 300 kwa time mingi kwa mundume single 300 na no manda wa mundu ni manda mundu tuto no share single mundu genuine mundu trustworthy aumenamo komata wiwie ni otuma fair ukaiwa akanamo komata liketwe kilasi ne cha character development ndaka mezu yesu ida wambitese kota nenda tinuka gwete senda kame kwani kwa yeke ya mindoni kana ile uwe na kola kwaondoka ni kula sio kwa kilende kwa hii mbesa si yako hii wisa kukwatithia mundu kwendete thayune cha wocha ndwaima ni undu wivinya muno kwatiania na Peter Mutuse wa Maunda gethomba support baby isitola mwitana muno mutane indi twenda kuonenge buso tukwete mundu mutako mana ingi maishane kila wakatano kwambia saa 12 na ndateka miongo ina sia iya mawiyo kilungu ni cha mbenzi wiyone au memesi kuvindota na aka mesi kuvandwa ni vaa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba mbenzi wimi wa ng'ombe cia yiia thini wa kilungu wasia wa mwimi inge nona kusiye mukeka wakina mukeka usiye wa ukomea tumena ewa ukomea mwana mundu kwete ya mutaalamu tukanena nesia maundu ma wimi na twelito transplant sasa nata transplanting by sauteka provided with the amindoni vena upau twaite in the field ni wet nondo tuta mina kulika mitwe wenda wabaluka pyo Muto na kwitha imonda flat muno ugethi ono katema mbaro ya matambio 5 ndio itegemea nondo mbaro isuto na kuongamia kiwo nima ya kungithia no yende na kwikathia muno ukambani uimi wa kitunguu thini wa kilungu wasia wa mwimi kuna ana kolele kitungu kibanda ana manya kuna ambia kwa kitungu kwa wewe masindule simbesa ni mazile simbesa wasia wa mwimi Dial *811*461# to get Matthew 17 verse 20 as your skiza tune. Matthew chapter 17 verse 20. For I assure you, if you have faith the size of a mustard seed, you will tell this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you. Amen. Dial *811*461# to get Matthew 17 verse 20 as your skiza tune. Ni
wiyombanitye kuthivasa kuyana kiwia kusoma na kimanisyo kila kisiovyu na kusomea kila wivata nacho va Embu College nitukusomethia kwanzia mbailu na kukononoisya sokoni wa mawia thini wa miaka 28 nitutongoetie thini wa kisomo cha ilu kila ni vamwe na ICT, cosmetology, engineering, hospitality o vamwe na business and accounting. Thini wa miaka isu Embu College nituvivithitie na kwa ili amanyiwa mbe wa ngili miongo ili nao mathauni vai wa kuelekanywa na itu nundu nitwa ila sekinengo chaku o vamwe na kutania sithio situ kivathukanio wosani wa mwai wa katano kana me intake ni wende iandikithie na itu umunthi wono iwe umanyi ni alama tongoetie. Embu College, skills to go places. Japo tuna tofauti, kila moja wetu ana sauti. Stop the bus. Tuinuane, ushirikiano wetu. Tuinuane, na ukaribu wetu. Tuinuane, tuinuane, tuko pamoja maishani. Tuinuane, Tuko pamoja maishani. Tuinuane. Ni twasiokethia twithi kwa ilangewa ya Kennedy Mutongoi wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka asendete lete Raila Odinga kwa mukwata mbau kosa usumbe mwakani wa ngilili miongole mwonza nondo Otongoi ndunengana wika kwoswa kavindane kawala wa ngavana wa kaunti ya Kitui Charity Kaluki wa Ngilo ni wakule serikali ya Kenya Kwanza kwa nise mawadho ala manengie mwene ndhivi ndani ya kwikuni ya maleve manena cha thini cha kumuthio musia mutandithia Pius Musembi kaunti ya Makueni kila githoketwe ni Atongoi kauta kuma Ukambani. Kennedy Ithana itatu tunaongwatano ya Azimio oka kungamia maandamano leo na itoisi kwa siumwelekea tenisio na kunenga ivuso kuonena nyawa kuthenekia maondo alama na ukilisi vindani ya maandamano kuthenekua kusila kamiti ya mbunge mauvando wa serikali na ulauli Kalonzo Musyoka nwe vathathio na uneni wa mumate imake wakana Odinga ile kumukwata mbau usa kwa nini ukite bai weto Tongo itoketa kwoswa vandu vonenge aniliwa takasele katune Sinduino siosa wai like amumazia nevinda ya Raila atonge kwoko. These things are never given, they are grabbed. You go for it. Mwetelete twamutonge kwoko kasele katune bazani konanga nanga mukambazi yawe aiba kasele katune when it comes to leadership of a nation. You go for it. Valano wakili undongo ya Azimio oka Raila Odinga na wetie kana ndena mwikio na kamiti ya mbunge 18 niyo kusovwa kuthinikia mathina alama no kiletie aiweta idwa vaidhi wana usungi umwithe anune meolasimika kusiokithia maandamanoni Kalonzo umbule Azimio oka tameidhi wa maisa kwa kamiti ya mbunge muonza wakana uki kalone kima na kila kiutegwa kaunti ya Machakos. We will give a list of the parliamentary team. We have no objection with that. The bipartisan team. We'll give the list tomorrow. And that will show that we are for dialogue. But dialogue must be sincere. We get surprised when people begin to shout from the bottom or wherever they are, and they begin to make it appear like truly tested national leaders do not care for this land. Vakalonzo wera tamekwithwa matekwenda kindu kingi ekona nanya wina ugo na utena makothe ateo umasiokithe maandamanoni maandamano alama kwa tamboni ndongo ya chama cha NAK Charity Ngilo langine governor wa tena wa kaunti ya Kitui ula umela wandani vindani ya mbevyo tuna wa mausungio mausa kwa ni muvitu kumiliwa
ngilo weta weketa ndo wangi mbe mambo nyotia gas nondo ni wanywe ya kwena Kalonzo hailiana na ukiwa Mheshimiwa, I know the work you are doing, Mheshimiwa Kalonzo. I know one of your leaders said that they can't see Kaluke where she is. And it is true, you can't see me. It is very true. But I'm not far away. And I want to say those who are saying it, wamekunywa tear gas the other day. Mimi nilikunywa tear gas tangu 1992 jameni. Sasa ndo wengine hawa young ones wakunywa tear gas kidogo. Au unataka niendelee? Niendelee na kunywa tear gas? Our young ones like Senator, alikunywa the first time when I was taking tear gas ya Moi. Wewe hata huko. My sister Charity, I want to see you next time. If I'm demonstrating, I want to see you there. Hey, wacha hii mchezo. Mwando mukamba mauta makuu mayanga anza iko, my sister. Tutona kwa zena demonstrate ya wambua zela hivyo. Hapana. Uvo musio wa tangu yonde kukwatiania kukitia kisia kena yutafanywa hikomanoni maseneta habunge na magavana macha machawi panangwata nyo mavuli ya Azimio Oka mayeye avakuendea kukitia kudhiwa kongalama mikele kusilonanya hulawa emelama weta tamio sio kama mandamanoni. We had a very good agenda for Azimio. We said all the things that we are going to do. But others also said that as soon as wakule hiyo Biblia kiapo, unga itaenda 70 shillings. Tumengoja haijaenda 70 shillings. Walisema mafuta itaenda chini. Tumengoja haijaenda chini. So I think you are right. Even these discussions that you are having, the conversation, the agreement that we are having, let it be a little more transparent. Tujue ni nini munasema. Because we are interested in saving our country. Pahali Kenya inaenda, sisi tuko hapo. Lazima kuwe na mazungumzo, na tukiona mazungumzo yako na upuzi ya ujanja, turudi tena kwa maandamano, maanake ni haki yetu kwa katiba. Lazima angalo mchezo wa hali yulu, tusioko ndio street ni and we are not apologetic to anyone. Kama ni mazungumzo ikuwe kwa meza, kila mtu akuwe, tunataka tuone hata viongozi wa makanisa wakuwe hapo. Oteti uwaende ya mathiko ni mamu tutia Paul Musembi kisioni cha Sultan Ahmud Kiliombunge ni cha Kilome kauntini ya Makueni. Wala kufikia kikuu chake mbangani ya lelo matuku miongoli na dhanda tumaini muvitu unaye mkuni wa vya salam. Ken Mulinge Mutongo TV kuma Sultan Kilome kauntini ya Makueni. Tusonge na mbele ndongo isi ayudia ukambani isi aweta mivango ni endeye kupangithia chathi kimwecha ilu cha Mboya na kile katongo iwa ni musumbi wa ndhi ya Kenya Dr. William Ruto musini wa masaku chumwane tondete matongo iwe ni muandiki mukwatanithia wa chama cha UDM uyumbe wa Mwala Vincent Musyoka ni maweta menda kumbania chathi kimwe kinene kina utonyi wa kuungamia kila kendo ukamba wa chumosu kumuthoja musumbi Dr. William Ruto ula maweta ni munyanya munene wa mbai ya mukamba Benjamin. Miaiva mbato kuma ya muthia President William Ruto atambuko kamba kuya kitwimbo yani sia kutonga muvea yunovangie ingi kusiogithia ukamba savali ni musieno wa masaku kwa Mboya wa taisu wa chuma ki chukite na mivango ya kwa ilitathiki ikiwango cha yuluyu utelevani wa mwandiki mukwatanithia wa chama cha UDA muyumbe wa Mwala Engineer Vincent Musyoka Kawaya. Musumbe wito no kwetha itutembelea matiku 16 ulani wa chumwa uya ungi ukite na nienda nikulia kamba o ndeme umbania kwanzia sio ndeke ndamo ketuthoche musumbe wito athaithio ndema naikana wa chumwa ungi ukite uthaithi nduketha bandu bangi tukauma inyo nde tutie makanisa la tuvoye bandu beta wa masaku kiwanzani cha stadium Kenyatta Stadium niwo tukakomania bu ukainyo nde tutane na tuitonga mubea pamoja na musumbe wito na deputy president wito. Ndambuka hii ya wachuma ukamba ya President William Ruto ithokete ati tukuma mikono yonde Kawaya no weta vai mule chukusi wa Mboya ni ii ona ndongo ii sia Wiper itongwe munene wa Stephen Kalonzo Musyoka siende wani ndoche kufika Mboya ni ii ta ene vya langi onde ma ukamba yu umbano wa kila mundu ni wa kila mundu wo ndeni tangaza kwa andu onde ala mepata na ngai ukaito thaite
ya muthia President Ruto hembo ya neta yiku ya kitui serikali yake dhaina oandu makutala kuma okamba Minister Eli Dr. Alfred Mutua na mwandu Penina Malonza ondu mwana mutai maunduni mamugo no sesei mwandu Monica Juma atyo kwa yunu dhenge chotalo mwinga nginza mani ya kiama minister vena ma PS Jonathan Mweke na mwandu Terimbaika na umetukinu 90 nambe na Amosa Daktari Victor Gyoko Munyaka na James Kimandhi Mbaluka kutui kama minister nini yani ma CAS zamani yake ya maminista utena miana iveona utalo ungi mwingangi wa atongo ikumo kamba dhinu wa board na maofisi angi manene maserikali ni asia musumbe ni appreciative nondo wa kumusupport kula tuna msupport ya katika usakwani wake mubetuku na no kwenda oke atonge mubea na tuitumia suta forum also ya kumumelelia maondo mana ala also twenda make yo mustari ni wambe including of course blueprint to na maundu ma projects ila twenda sithi ni sa accelerate wanundu musumbe ndoka kaboya na kenuka atena ndeto mutavie. It's an honor and we are all geared to welcoming him into our region. We have a lot of admiration for him during the period that he has been leading, and we applaud him for many deeds that he has made in our republic. Kawaya nuwaweta menda kumbanya chathi kimwe kinene chambo ya kila kiutia historia ukamba kumudhocha President William Ruto elembetani thi ulama weta ni munyanya munene vyo wa akamba kwa wendi beko ngo na ugo chathi kila kiutumika kumulikanya President siendu siavata kukonya maendeleo mailembeta thi ila sialita kuyaniwa tamuni uwambe wa serikali ya Kenya Kwanza. Ninenge to responsibility ya kuhakikisha kana visit ya musumbe ni successful ni etha inzio na ni chongo kulya inyo ndemo ndethe tubangithie nundu nibo musumbe witu ina musumbe ungi inde musumbe amina kubika tuika nena ni cia maundu onthe tuika boyo ndo andu maboya na undu munene ukila akakulwa maundu tuika mukulia kila tu kwa avoid maybe tio nundu bai mundu ina kaunongi tio maybe a possibility andu mokile maybe majaribu kuete bad politics kana cia kau which I doubt. Andu alatu ina moni soba na ni kwatia onthe mako wakati kwatia ni tuthoche musumbe kwa nziela ya elite. Vilingi wa Mauvoo kumava musini wa Ilovi nye nito Benjamin na mwaka Twambo tanesia na Mauvoo mau tatisulike Mauvoo na magisomo muyumbe wa Machakos Town Caleb Mule ni wakulia seima ikatume amanyiwa kulata ndevisi ya masomo kana school fees aiweta ni wongelangite mbeze siya kukwata mbau kisomo kana basari anena kabindani kala wandenganese kisia basari isione kebadhokani wakiliombunge ni chake ingi Caleb ni wadha na kwaka isese siya kuika ukunikili maunduni maa kisomo cha mutitone na musine wa masako tanze mwya kukile kisomo athana kwa ile maundu mamwaki wa stima kwi enenthi makiliombunge kichake kila kana kala konde kana usuise pai mundu tana unausuise basari ukweno kate na basari na moye ndio bungu na nienda kwiki ya kisindu sio onde si wazi basari imunanga iyana mundu kuibewa kisomo chonde either sise o boost o musei kekani tona nimunenga sionde ni mwisondo ni bata nini ugethe akila kana kena chao kena basari ya kuyanya kana namunenga beza sionde la siendeka sia fees lakini nundu yiyana alaba angetika se tafadhali na yende ndikulia alimu please tafadhali kwena omo wa shukuru na kwena omo wa mbesa siana tafadhali muika kuyu nitwende na kumutetea na tuthukumite nesa na governor ona ni waisie mbesa no kutuos ngelasi ambassador kwa ugitina wa ambassador isi ya mheshimiwa Caleb no twetete ambassador ingitiona no tutatete kila kibo twenda kukuna sindu ta Caleb nundu Caleb no na tusome disie kukuna sindu twile ona netie na tiozo mwana oti mwepe omwana wa kwika nesanga tio kwenengi na ndisio kone ni asini muthuthie na itute kone sanga mheshimiwa Yohana anena nesa ni wanzi ateli bai kindu kingi ithie tutonotia ciana citu nundu nenge tiuka kuithira yenene tisianada tio yende na ithe langita kidogo na nitiezo thela wezethia iyo ndeno ngombe tukiteani o upload lakini mwana ulaina kwena unengiwe kisomo tuwezi no mali akakwasiwe ukona mwana usia sio kondo nako wachao
okitheka ila na ndio kwata na musumbi kuya na muyendi kome ya metho nene teje sindu mbingi kindu cha mbele kila nene tisi ne sitima ndiye ndakuona mwaito ndukuwa utakwata se sitima utakwata okuto nene na ndiye neje sitima na nuende na processor actually as early as 2 days ago time ande you na nene na mwana ya sitima kuya nikenda to lizie programs imwe mundu imbesa nembingi ila sio kama sako sia sitima mundu wa kwetuma title deeds nitekalete mono tena title deeds na title deed kana cheti cha umiliki cha shamba ni very important nundu ni uthi ukati ukobacho ukwata mbesa sebe mwana sukulu fees kana siambe yokadia sala nene na neni na PS wa lands atasia nito ukwata title deeds metoke muno na nisiende na process. Tusonga na mbe mwambililia wa musiwa kusovia siana wa Destiny Hope ulawe kisione cha kiyo mwingia udhiloni wa sua Alice Mwangangi ni wakuli ando mango yolau matambu chekoko kwa utethio bindani yeja basaka kwa ando alavinye kiukwati Mwangangi anena ukabindani kala ukosa utethio wale ukotethia siana mbe wa miongo nyanya ila siri wakisesene kiucha kusovia siana lina wa Mosangi tueleze. Taking gesture from your side. With you, I feel so good, my dear. Amanyiwa kuma kisasanikia kusuvia siana ila semo matetonya kia Destiny Hope na kila kisokoni wakiyo ni mwingio dhiloni wasua ni matethekana leo kuma kwe matavani omwe na vala kielelo ni kuisania na ala matetonya kabindani ka Kristo mangi kutania sikukuu ya Pasaka. Ndiye ufadhili watoto hawa na kwa hivyo tukaona leo pamoja na mzee wetu Clement ambapo ni mfadhili katika kanisa ile yetu tuje tulete shukrani na sikukuu kwa hawa watoto na angalau wajisikie kama wale watoto wengine kwa sababu ni watoto ambao they are disadvantaged in the society. And we want to urge other people of goodwill. Jesus said if you have 2 shirts, kama uko na shati mbili upe yule ambaye hana. Usiweke mbili na kuna mwingine anapigwa na baridi. Kwa hivyo it's on that na kusherehekea kwa sababu Easter is about sacrifice. When God sacrificed his only begotten son. Alice Mwangangi na ule ni mwambilili wa kimanyiso kini waweta kana ni kimanyiso kile kinasiana mbewa miongo nyanya na ila semo matetonya. Twa Destiny Child Hopes kuna wale wametoka kwa zile familia zimefinywa na tuko na wengine wale wametoka kwa wale wazazi wako mentally challenged. Tuko na wengine wako na different cases zimetoka tofauti zenye hata zingine hatuwezi elezea hewani maana ziko na uzito fulani, lakini tunashukuru Mungu so far tuko na watoto 85, tuko na 26 wako secondary school na tuko na hao wako hapa wamebaki hapa around 64. Uchauni watunga muvea kwa le uwo weta kanane le ula utonya usukuma sena ii kwa lungu ya miye tatu. Inge okuliando mango ya ula umainde na kutedhe siana seke manyiso ki. Nashukuru Mungu maana mahali tumetoka ni mbali na tumeona mkono wa Bwana. Wacha nishukuru Apostle Musili kwa kutuletea chakula. Wacha nishukuru maana ameona hatukuwa na chakula kabisa, tulikuwa tumebaki na bal moja na ndio tunaitumia itaisha hii wiki, lakini saa hii tuko na chakula ya wenyewe itatusukuma miezi 3. So tunashukuru na wacha niulize wale wengine wafadhili kama kuna kitu unaweza peana tusaidia watoto, manguo, chakula, wanahitaji usaidizi sana. Na ni kazi ambayo ni kazi ngumu lakini tunaitekeleza maana tunafanyia Mungu kazi. Huyo kama tuko Mauvoo itina wa mudhakomi uwangai yenge kutoa iseseso ta yeskuluni wa Momboni na vala manyiwa mana imavinye mononenza na kieko tambai cha kisomo skuluni Ono watu ete wethi no twa kangi asiana isu tani mugi wa ba skulu wa Momboni nina uwo kala kana ete na asia ikata na ikaingi ngwebo kwezi asiana imwe niona zikwezi kwezi asiona tasie ke wali munini lakini kwezi anolondo liwe yana ko ingutunga mupea kwa mwenye usu atwete liu
aposo musili ngwasia ngaina kwathime mabinda monze mundu akwibwa kindu kwithia kiukomana no kwithia saingi no Tanzania kwithia witho uthini kango tongea muveno ona tunatinda tusoma twinaza ona twinagite so kwacha kotwe mutongea muvea muno ngaina mwathime na muvuka sumyero ngainda kaungalie nonto no ngaibe sivala tumye tu mwaidi tu soma na nituvita na taniwa klasi ya nyanya ne nituvita nonto twinasoma nesa ikwitha aingi maitu tunethanza na itoetegele athio no school kana orphanage athia site ikendo ngai aende no tutethia tuilie ibinda tutayo na kuma twasiawa ukwithia wei wa mutu imunene kwi wei wa solia anu kweli kwa hivyo ngai atutethie muno. Nguripoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma mwingi Othiloni Wasua kaunti ya Kitui Nili na Musangi. Twisonga na mbe ngwatanio ya nthi cia Ulaya kana European Union ni kwendea gukwatania kwa bakubi na nthi ya Kenya kukitana waluku wanzebe kumanyisia aimi nzia cia kuongela lato wa uimi wa bamwe na kumama nthi ya soko wangethacio kilelo ni cha kukilia mekalile yo Mauvoo amombolwane ofisa munene wa ngwatanio iva Kenya Irene Otondo Daniel Mongela okutweleza nena na andiki Mauvoo vindani la watongwese maofisa ma ngwatanio ya European Union alametambukite kimanisioni cha maundu ma uemi cha ATC va masaku kukomana na imia nini kana small scale farmers alamaende na utwaisya uemi wako maetea ukwati ofisao munene wa ngwatanio ya nthi cia Ulaya va Kenya Irene Gilbaris ni wasya nthi cia Ulaya ni siende na ukwata mbaundhino ya Kenya kithitoni cha kukitana mawali kuma nzeve na kwikithia kana aimi onthe ni metha matona kwiyaka ukwati na kutwaisya uemi wina alato undumwe na kwata soko ya ngethacio. The EU is working as a large program in Kenya country program. One of the main actions is what we call the Green Deal that we are actually carrying out together with our member states for a large amount of money. We work in many areas. We work on climate smart agriculture and practices. We work to improve access to finance to green companies and specifically also circular economy. We work also in terms of infrastructure to improve the energy capacity in generation, exploration, transmission through promoting renewable energy in terms of infrastructure. So we have several ways. We work to protect biodiversity, to improve climate resilience management of watersheds, for instance. So we have a large variety of ways with which we support Kenya. Dorin Mutuni ulani muemi wa wethe wa nzuki na utoyesya uemio wa kwiyetea ukwati wa agribusiness ni wasekana nwende na utetheka vanene mwana kukwata mbaune ngwatanio ino ya EU wala wende na kuthanza sia uemi wake kwa kuongela ngalato ngethani yake ya ukiwanzuki. Tina munda wina miatu almost miatu yana ile tunenga ukiwanzuki no kiusu wanzuki tute sawe mawa kana tukauta we ukiwanzuki kana tikasio katika uongela sindu ingi ila ni superfoods. Ukiwa mbene is an important superfood lakini usio kauka combine na sindu ingi ta ndulu ile itede asiokesa kwithia enda we mundu ndu kwatwa ni kuwa na isio kasiyongela immunity mwini waku tisio katika ibulani ingi na baobab ila very rich in vitamin C tisio kangi tikasiongela na cloves ile itede asia mwini waku kesa kwithia wa yoke usuwa nzuki ni wakwata bina mwingi na ndu kwatwa ni tumo walu aimi va kaunti ya Masaku na alama evikite umbanoni huu ni menda silikali ya kaunti undumwene la ya kati yende na utoa isema wale ni utaya ni kenda kumaende na ukwata mbaumanisio kwa ile ni mayo na kutumia nzia siaki umundi siya uimi kikamba na muno wa sisi ndu akamba mayetwe wi wanzuki na umi wanzuki windawi wi awa aume na kwesa kwithia mundu mukono utethia wiyosu yindawe wi laisi na noni kulia silikale muno maka support akanundu wiawa ukiwanzuki requires a lot of keenness and requires a lot of patience na akame kindu chuchu na ni matona
kuatia kindu makatethia for a long time na mena kidness ya othe kwao silikali makwatite moko iketa andu matonda kuma train na ikamonethia miatu ila misio ya ilite kwanikwa nundu museo muno keza kwithia ni mokilia misi through aka. What does this event mean? Today's event is a very important event because first it provides an opportunity for us to showcase our product. Secondly, it provides a platform to meet potential partners in business. And then thirdly, it's a good opportunity to network and learn new skills in business because we are a team of entrepreneurs in today's event. Waluku wanzeve no wende na kuete ukuno munene kwa emi anini aingi mwa maende na okula matwa iseni maya matukwa nikienda kuingivya mausia umo mamundani. Daniel Mwangela, Mutongo TV, kumva kimandisioni cha maundu mawe mikila kiwiyene amiwane kauntini ya Masako. Naende ngewesu ya dane kutunanga mwanyongewa kwa mbosemba udhio mwone nitukite na Mauvoo kauta mevo Mauvoo maspoti. Itamba hii nisi soba zila soba zeti uzio na si itoko na komati masomo maka ene lakini nako nundu nako nene ndakwe kando mako nesa ngiti kuwa isu si andu azu noko tumia ama mota nundu ni mendete ni musinona andu maitilanga mboka na banga we wamboka ni oibeti indila nabikie ko maisha mambini yani sio bandu na fix ni adhithi ani mbokana na kila we ya uonda we kani wenda profit kwa uwe ka calculate your margin affordable kwa customer duka mo exploit ya sembe nakwambia nyo yino ne bingwese bawe wenda ka chao na chao yo wenda ukeda wina iko ya mzambeba iko ya ngazi ya makaa nyendu me ya makaa na mwatu kunenga kilo 15 sio kiwanzoke kaka ni vitu mwatu su kunenga kilo 15 no usobe tuna kilo 15 isina miana ni tatu Uyane uyava Mutongo TV ngwatani ya mukamba nita wa Steven Mwema studio tunanesema ndo mavi ya sala twede yani. Safaricom Foundation yambiwa mwakani wa 2003 na M-Pesa Foundation mwakani wa 2010 kwesila muvango ni watu inuane. Safaricom Foundation na M-Pesa Foundation nisivikie kukilia maisha maa Kenya ndino wa maundu mevata maisha ni takisomo uima wamwi mawithi ululuko kiwona mikalile ukwati vamwena kuikitana na mbanga. Safaricom, simple, transparent, honest for you. We partner with communities across all 47 counties to improve lives. By advancing education, we give children the tools to go further. By enhancing healthcare, we provide support so communities live healthy lives. By supporting economic opportunities, people can uplift themselves and build thriving communities. We partner with people through the values we share, the people who inspire us, and the lives we continue to touch. Ni twasio kithia twithike soani kaunti ya Kilifi nipaniwa kwambisia koti cia kutambuka kana mobile court kielelo ni cha kunengane aki kwa kila bandu akisu yendekethwa na ende enenthi methwa matonya kubikia uthukumi u kwa mituke. With apologies, we had the Honorable President welcome remarks. This is 41. Law CCs should ensure that they form the should further inform members that the mediation center was not also that the area around the same court should be used so as to capture them as juveniles. We are also here
in our capacity as head of stations in the county, in administration of justice, deliberating on some of the challenges we are experiencing in administration of justice. Some of the issues we have really discussed is about the relationship of Disco Matanga and defilement cases. Statistics will be done to find out whether there is a correlation and whether Disco Matangas are really contributing to the high cases of defilement in our courts. Yes, the other issues which also came out is the murder of elderly persons associated with claims of witchcraft. It is also an issue where the court stations have wished to take some statistics to see the number of cases we have and how we can be able to address those challenges at the grassroots. We have so many issues in Kilifi County ambazo we really need them addressed. Mengi ambayo yamejichipuza yenyewe ni zile mimba za mapema na vile hawa perpetrators wataweza kuwa dealt with, lakini tumeona sheria imeweza kuwa favor zaidi kwa sababu wengi wa wale perpetrators ni incest. Kwa hivyo ni jamii ya wale wasichana waathiriwa. Kwa hivyo ninaamini ya kwamba tukiendelea uphold mambo ya koti tutaweza kushughulikia jambo hili. Tunataka hizi cases mwanzo pia za mashamba. Kuna kesi ya mashamba ya kwamba mzee akipata title deed, vijana pale mtaani wanasema yeye ni mchawi. Hizi cases nashukuru sasa zapungua kwa sababu ya capacity building, lakini pia tunataka sana ziwe addressed. Na pia jambo lingine ambalo pia tunataka liwe addressed ni mambo ya urithi. Tusonga nambe nendi ala medhiawa mawia medhiawa na mawia meki badhukanyo webe utandile sokoni wa atala matungulu kaunti na Masaku ni mendekethe silikali ya Masaku imamandhe bando basio ba kuikase kiko ni kana kuikithie uthe usokoni usu mainena na ndiki mama ovone maelesia kana kiko kingi ni kithitwe kibeto kisioni cha atala na kutoa uisione kauta ilasi utewa musi wa atala itina wakumba niwa kundu kibadhukanyo kula matonya kutwawa nikiwo na mbua mbusini na kuete muisio kwi NND na ke Boniface no kutolese Kwithi wa mavutikana giko kiveta uisio ni kiwathonyo cia matungulu ivotala NND ni mawetakana kundu kimwe giko nikinde no vulana na NND na kwithi wa kikawe kuo na kiumba ne ovo namwe kukitumia tavuka na kuoso kutoa kundu kivathukanyo kutethia maundu angi atala twina mwitho munene muno nundu batala by dumping site wasisia ni soko wa indo wiba ni thito ndithukuma wia wa uthocia nama o supply nama maskulu na kula kungi bandu ba miaka mbewa 10 na soko ni wisi muno na itwe kulia kwa ndai ya serikali ya Masaku esisio ndu itona kwika imanda dumping site kula kumama watata kwithiwa kwitwa kikoni takula kutavika ndu kila muthenya teo mavinda mwakwisa okomani utalo munenye wa NND talame okona maundu maki utandithia kima watachothewe vanene kukosa vandu va kwita mavuti kisioni kicho kwenye serikali ya kaunti ya Masaku ikiange kithito kumamanthe ya kundu kwaita mavuti dumping site ye bandu bayo wena ba takataka uonde wita ba nundu by dumping site kwina korela kwina Mauvoo maingi wasisia ba withio condom ndumia wasisia ba withio bumpers wasisia withio sindu ila siaka wasisia withio kiko kingi pyu yoi tuikalata ndani ya mbua mesiko kana giko kini kitonya ukuwa nikiuna kulikuwa mbuseni na kuweta mathina ta Mauvoo ala matonya ikumbila NND na kwithiwa wala kikitakisi na kitonya ukuwa nikiu kwa mituki bado yake wakiao tukila baba ila kwikiu ungeza kwithia ona tumathika kana umete musie kana tumathika kana wandu bandeba kwau ni kukulia kwa ndaya dumping site ye ambingwe bandu ba nikenda withie twathukumia bandu ba nesa mabutia mauma ba malika ba usini wakatini makai downstream ona hicho kitumi labda wiwa kwina cases ya korela ngali yengi kwa hivyo kukulia kwa ndaya ithe governor waitu governor wa Wina itu kuendete
na uthukumi waku ni musio lakini tuna thina admin site ukule kwanda wenda ukawiyone nutwanenie twanena amevotanithia maindo ni maleseka na maithuluko motima so kwithwa mavulanite na mavuti ala meta wavanie nthi na gikuvikiana kumba ni ukula makona utandithia hata ukwanya ilovia na indo kati wa malingi kababe na thina munene piu na no nginya tukulie kwanda yo ndu twiva koti pawa sisi mbeza ila sisi lava kila wa mutana soko ni mbeza mingi muno kanzu yo zambeza mingi muno lakini no nginya to create a conducive environment with the dumping site nezo hivyo kwa tafadhali tukule serikali identify a field kiwanza kana mulis kiwanza tikalabe ngwe dumping site hiyo ndio umeba na baba hizo wabe a conducive environment for living otauki echo kila methito maikulia cha kutungiwa kana kusoiwa memo yacho ni makule mathinikiwe na kumavete thina ula withito ima vingi sa kabinete la matoise mundu momaki utandithia na ni kukulia gavana witu athai kutotheka ogaru cio cio ithi undu cio ithi ona ibeti ulika uliku kwa kibeti jakwe baba imuongo maiweke nukile nundu baba imiango joge githei Vilingi ndo nyukuma matungulu kaunti na masako nyane toboni mutezia